Dođi. Vidi. Znači, Lian Li O11 Vision, kućište stiglo preko Amazona. Znam da su neki mi govorili kao poštarna je skupa, gledali su preko Amazona. Vjerojatno su gledali američki Amazon. Ja naručujem preko njemačkog, sam da ja sad ovo ne polupam. Vjerojatno su naručivali preko američkog, ja naručujem preko njemačkog Amazona. Evropska unija nema carine, poštarina nije tak skupa, tako da ljudi pogledajte na njemačkom Amazonu, amazon.de. Bojao sam se da neće se to razbiti sve skupa. Vidite kako je to, znači ima pojačanja, znači je stavljen u taj nekakvu, šta je to, nije to stiropor, to je neka spužva, nemam pojma nešto, ta nekakva spužva koja čuva kutiju, jel? I još dodatno ima sa strane, ovi ćoškovi su od nekakvog tvrdog kartona, tako da je zaštićeno od udaraca, jel? Znači kućište je stiglo, čitavo, nije se ništa razbilo, ovdje ima nekakva kutija sa nekakvim šarafima, nemam pojma, nekim gumama, nečim, to ćemo sve naknadno poslije. Lian Li je radio to u suradnji sa PCMR zajednicom. Znači PCMR zajednica je govorila šta hoće ovako onako i nemoj ispast. Po meni je kućište remek djelo. Znači dignuto kućište na razinu umjetnosti, što se mene tiče. Znači ovo mi je jedno od najljepših kućišta koje sam ikada vidio u životu. A sad ćete vidjeti zašto, a tek kad se složi, mislim da će to onda tek biti prava stvar. Zašto sam ja toliko uzbuđen zbog ovog kućišta? Zato što je stvarno prekrasno. Kućište je skoro cijelo u staklu. Znači ima sa strane je staklo, naprijed je staklo, ali fora ona koja je u njemu je da ne samo da je naprijed i sa strane, nego je i odozgor. Znači i gore je staklo. Znači kućište je potpuno otvoreno. Kad slažete komponente morate paziti kako slažete, zato što svaka sitnica se vidi. Ali zato kad se složi izgleda brutalno izgleda dobro. Po meni je kućište dovoljno veliko da mogu stati velike komponente. Zašto sam se odlučio između ostaloga za ovo kućište? Zato što računam danas sutra kad bi uzeo sebi 4090 RTX grafičku karticu, da bi ona morala moći prema specifikacijama, bi ona morala ovdje stati. Nisam probao, ali danas sutra ako budem nabavio, ona bi trebala stati. Što se tiče samog kućišta, znači imate ga s ove strane, znači ovdje imate stražnju stranu, na toj stražnjoj strani je nešto što je totalna fora, znači kad se makne, imate ovu tu kao ova ladica. Ova ladica služi za ventilatore, znači ona se može izvaditi, vidite ovaj tu utor, znači ventilatori mogu doći s ove strane, mogu doći s ove strane, pa onda zavisi da li hoćete da vam ventilatori budu malo više izbačeni unutra u kućište ili hoćete da vam bude malo unutra, samo znači zamijenite ovu ladicu i sad su ventilatori malo više uvučeni unutra. Kućište inače daje veliku, izuzetno modularno, sastavlja se, rastavlja se i tako dalje. Ono je rađeno, to sam rekao, u suradnji sa PCMR zajednicom. Ova vrata, vidite ovo sad, ova vrata znači služi kad se tu slože cijela kablovi i tako dalje, ovdje ima i ove, kako se to kaže, držače i tako dalje, da bude što urednije slaganje kablova i kad složite tu kablove, zatvorite ladicu i nema ništa. Ovdje je trebalo, navodno, koliko sam shvatio, doći hard diskovi. Ovdje je za power supply, za napajanje, tu, s tim što ono ovdje ima, vidite, ovdje malo ima izmaknuto, ovaj tu dio ima izmaknut malo ka vani, pa bi onda, po meni bi trebalo stati moje napajanje od, koliko je, 1200 vata. Mislim da bi trebalo imati dovoljno mjesta da može stati napajanje. Nadam se. Ovo staklo se, znači, vadi, se skida, jeli? Znači, to je kaljen, oni kažu da je kaljeno staklo, ja nemam pojma, ali staklo je. Fora je u tome da ono nema tu ovoga centralnog nekog stupa, nešto je nekakvim dizajnom to riješeno. Vidite, tu ima sad taj nekakav ko trokut koji drži ta tri stakla na jednom mjestu. Izgledalo se nešto pokvario. Znači, skida se staklo. Znači, cijelo kućište je modularno, znači izuzetno je modularno. Ljepota kod ovoga kućišta je što? Ono može biti, ova kutija, ovaj tu modul cijeli, je da je ono namijenjeno da može ovaj dio
sve s onim vicima, oni, kako se to zovu, finger vici, oni prsteći, oni što možete rukom zavrtati i odvrtati, jel? Znači, fora je s ovim što vi kad slažete kompjuter, ne morate ga baš slagati sve unutra. Znači, ne morate ga slagati unutra, nego izvadite ovaj modul izvadite i stavite tu i onda na tome slažete sebi konfiguraciju. Kad ste završili sve, uzmete kompletno sve, vratite nazad. Ljepota u tome svemu je što ovo kućište nudi dvije vrste mogućnosti slaganja. A to je, jedan je kao taj visoki princip gdje ga držite gore, jel? Pa imate malo dole više prostora, ili ga spustite dole. Zašto je to sad stvar? Zato što ovisno o tome koliko hoćete staviti ventilatora iza. Znači, ako hoćete jedan samo ventilator iza od FI 120, onda ga stavljate gore, jel? I na taj način postavljate ovaj modul. Ali ako hoćete ono što ću ja napraviti, onda ga stavljam skroz dole, tako da će grafička relativno dole nisko biti. Ali i ovaj tu dio se zatvara sa onim tam gumama koje sam dobio. Znači, kućište je totalna fora. Brutalno izgleda, meni osobno, kažem brutalno izgleda, ja znam da se ukusno ne raspravlja. Briga mi je bila, odnosno još uvijek me briga jer ga nisam još ni sastavio, pa ne znam šta me čeka. Malo brzo pričam, ne bih htio što kraći video, pa oprostite na zamuckivanju. Uglavnom, ono što me mušlo je airflow. Kako će se airflow ponašati, kud će zrak ići? No prema njima, znači Lian Liu koji je dizajnirao cijelo kućište, prema njima je ono što oni predlažu, što sam vidio kod njih da oni osobno predlažu, je da se stavi ovdje, znači da se ovdje stavi 3 ventilatora koji imaju ulaz, znači tu ide 3 ventilatora FI 120, jel, 3 puta po 120. Tu dole idu 3 ventilatora FI 120 ili FI 140, jel, znači oni tu idu, znači FI 120 ili 140, 3 komada. Znači imamo praktički onda 6 ventilatora koji uvlače zrak unutra, s tim što znači ovdje, znači ovi ventilatori uvlače zrak odozdol, ovi uvlače sa strane unutra, a s obzirom da se na taj način postiže pozitivni tlak, znate ono pozitivni i negativni tlak, kad imate pozitivni tlak ovdje nabijen, onda taj zrak pokušava sad izaći napolje, što je meni u stvari, neću ja reći vama, svako sebe radi, svako na svoju odgovornost radi, ja gledam sebi. Onda je meni važno da taj zrak, taj vrući zrak, da izađe sad napolje, kad ga on ulazi svježi zrak, onda ovdje može tu sa strane doći 2 ventilatora FI 120, znači 120. Sad ćemo ga zatvoriti. Zatvaramo, kažem, vrlo je intuitivno napravljeno, znači ovdje je samo na pomak, znači samo se napravi na klik, jel? Znači klik i to je to. I vidite sad kako ovaj tu dio, on ga tu drži, jel? Znači ista stvar je i s ovim, on ima ovdje rupce, ovdje ima rupe, stave se u ove rupe, jel? I samo se, kad uđe u rupe, samo se gurne prema naprijed, jel? Znači gurne se prema naprijed i zašarafi, jel? Kažem, ljepota svega toga je što je neobično je, kažem, izgleda kao akvarij. Znači, samo vratimo ovu stradnju podlogu, isto se samo na klik, ulazim u zrak sa strane, naprijed nigdje tu, ovdje izlazi i odozdo ulazi, jedino šta je tu ima znači filter prašine za ovaj odozdo koji se praktički relativno lagano čisti. I to je to, to je to. Još sam ovdje da tu pokažem, znači ovdje sa stražnje strane od ventilatora, oni tu nemaju filtera, nego imaju tu nekako ko sito, jel? Znači, kao koji je dio kućišta, koji je tu lagano prolazi zrak i s ove strane, tako da nema tu filtera, znači da je opet koliko toliko zaklonjeno od prašine. Eto, kućište više izgleda, djeluje na akvarij, nego na obično kućište. Ovo je baš za entuzijaste napravljeno. Sve je vidljivo sa sviju strana, ali mislim kad se bude složilo da će izgledati brutalno. To onako, kako sam ja tu zamislio, sad, hoće li to biti stvarno tako ili neće, vidit ćemo. Uglavnom, eto, to je Lian Li O11 Vision, novo moje kućište, jedva čekam da ga počnem slagat i eto, to je to. Svako vam dobro i vidimo se ako Bog da.